كنمت أتنس نجاي أما يونس كان دوك أنا دوكا جراتن ربي جزاكي سن سنيفا كفلو umriin adda bakka gaarii keessanii anis fayyee galee gammaddanii nama waliin jiraatu rabbiin waa taasisu. Fayyaa naaf addaa umriin dheeradhaa nama naaf baastanis farankaa kananis kan dhaabattanis kan fuula nama dhaabbattanii naaf kadhattanis jazaa keessan rabbi siniif kaffalu. Awwaara jedhu qabu waan abbee keessa eebbisuun qabu rabbitti naafa gootu waan awwaalaale fayyaan isin hin dhibiin waan hundarrayyuu gariin na beektuu qaamaan fayyaan isin hin dhibiin kannaan fayyaa na jiraadha hundi keessanuu sana qofaa miti kan na wajjiniin bohaaru ammoo yoon irra sinaa gammachiistan yana qofaa miti. Gammachuun mana keessan tokkoon keessanii mana keessan isanii fakkaata. Abshira mama abshir. በቃ ይበቃቸው። እሺ ሁለት እህቶቻቸውን አንደኛው በተለይ ወደዚህ አልወጣች አይዟችሁ አታልቅሱ። ለቅሶም ከሆነ የደስታ ለቅሶ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ተሳካላችሁ። ሀዘናችሁ፣ ለቅሷችሁ፣ ጭንቀታችሁ ወደ መልካም ተቀይሯል። ስለሆነው መልካም ነገር ሁሉ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ መልካም ስራ ላይ የተሳተፋችሁ፣ ያገዛችሁ፣ ያስተባበራችሁ ሁሉ ፈጣሪ ከማያልቀው በረከት ሙሉ አድርጎ ይስጣችሁ። እናታችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ህንድ ሀገር ሄደው ታክመው ዲነው ይመለሳሉ። ለምስጋና የምንሰባሰብበት ቀን ቅርብ ይሆናል። ለዛ ቀን ፈጣሪ ሁላችንንም በሰላም ያገናኘን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ለሁላችሁም ተመኘው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ማፍራው ሊቶራ ግን አሁን ልገኛው አላማችን ያለው ነው። በመጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ቃላት የለኝም። ሁላችሁንም ሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ምን እንደምላላ ክፉ አይንካችሁ። ቃላት የለኝም። በቃ አልሐምዱሊላህ ደስ ብሎኛል በጣም። እንዳታዝኑ፣ እንዳታለቅሱ